Ka West Janta Hills District Asha Association WJHDSA hapo ka Meghalaya Asha Workers Union MAWU menta ka sengi baar kilapan long sendan da ka jingyat rally kabalas dang namadan jang ka tempang club bat yat ling ba ka yaw musiang hadu madan dai masi lat labo haringkat ki plakat bat ki jing perta penrem ya ka sarkar MDA Kani ka jingyat rally de kinong tray Asha ka West Janta Hills kalong shibentaban pensngaw siya ka sarkar halor ka jing siya ka bainong ka batang arhajar tingka bat lada kenya ka shisngi kalong tang riu pun riu tingka bat kani ka jing siya jong ka sarkar kam ya hapshu hakum kini kipor jong ka jing dawa nakaliang ka president jong ka MAWU ka kong M June Mershing kala Krenshai ba ka Meghalaya Asha Workers Union MAWU kan pendem da lele tat hadu baka sarkar kan arjing penhun yaki jing dawa jong kinong tray Asha
kimyo eka training ka babiang kumbaki asya kilale ngasau bandang ka eka sarkar jongi kala syukran lamu batlo ngasau to ka persangkan penting ko tempat ya ka megalia asya waka sinyon rai ngasau bandang bagi asya jong ka megalia kimdai kibating rai kidai kiremslo don't the thing lada kibang asya ya pipintir lada dan mano kiba not mano wangnya ki asya ka kapor jong jingi kemot ka asya megalia asya waka sinyon kan nom sok tan bagi semua menang permana nak kesini lo maka megalia asya waka sinyon kan nom letre kan nom pendam lane kan nom sarandang kan bagas state government hi kampat ai kalau ka asuransi ke perlu dia asya laga pemai ni patrai sinyon ya kakam ni somewhere pipa yang ni bengin trai Pim don hok pat padul ko mengi. Pim don hok padul ko mengi. Lada, pidai ke kami ke batin dia ke kia ke syam ke jongi, ke sa ke tengah ke jongi. Pim don hok padul ko mengi. Ban senang lane pat pani yang ni ya ke lenti ke baba kelala dan ni bakla. Noi, pidai ke kami ke batin dia ke jinge joki kon. Nien sa ong yang pi. Ba pim dai te, ban hukum iki kon. Nama pim tip kisah tengah pim tip ke dia surau, pim tip kisah ni bagi asakin longkong ikon ya awan kakba kesorkahi kampat semua iki joki bana kalian jok kami kalian asa waka sunyon sasisir mentara singa penuna bagi asakin nompat sanya bajing nompat sanya ya kesoai ki joki mereka kita kontinu katanya nompat yo ya ke asuransi kebabiang napok jok ke state government